Merry Christmas or Happy New Year on Wewehn melel men pompe koros nan sampa wasama kom gatin kat selia men bil patro to ran maun Christmas o bil kabaka ponatel moro bil share kisa iran masanen coat me bit sambongwat kabor ke me child gatin patro the kat na week sampal me saulang nan samba koroskin waunigi wegi within Christ. So nambarang ko na pata nan week samalaro imurakis kosaya mepit Christmas. Christmas maso irailakan mawiyata holiday wa toke kotakan pueki irail saulang kan Christian the followers sauni taweng Christ kan arail bilmen Christ and yang sansal nan sampongwat irailar katan ki Christmas so Christmas at matan ki Christmas the atwa a moment tamne the moment elelu anso me armas me bil solan so rakos ko ya Christmas iwana lap o popular nan wasa oros across the globe do Japan sambabon kia woken me tuan Satan akan ururana anso when bilgum pichi child so murki tak sing comment boy kilam turun aramas rakanda X mass again do it next yala Christ Christmas we will get Christ mass what ki kauta kong Christ aramak child so lang pa next yala Christ a Christmas solak atrabong child we child pan okay mo dan study gi mangi tiginan so tamis Christ pudi radiara damakai de kinan sampongat a bong komo yo ngoy aban bilwiata turna kamayo purpuralanan history rabrabagi naundan menya sampong apnia chaipan batak chapuk sarau chaika wewegi wege Christmas ong nan ligi kan te nan wasatoto and so what a bit snow ape achaiban watak story in Jesus akatin got to pong me pudio slaban sipkan me ban resin sila ni rail sipakan okay atron lang ang kauno ko parang rail so moment chaiban watak puksaraw chalari wrong nan season what turn sign magcheka kamelelegi makraiso jay butinan sampongat abas chur ongya eschno kasambal nan menia sampong ab kechel yang wauneki og jay pokata sampong wapo ian imechelan lar ab tami men wato mechelan ko sampaligi ibutin Christ na child more okay muna iban todo la iban data kapakat o welcome malkan me kotstar malkan me bambil ewong ya mur chai kapakap o mang siyo wakot kaun labalap kalangan en komui kap nga maramusaraw kalangan kapengi ang komui anso maugazet kom gatin muidong yang kap pleo patodo bil ewong korus yakan me bambil puligi di sabul morail anso posen kap payaw dod gubana sabul mo masan kom gatin release sabul mo kap pay sabul mo bebol mayaw nan ngenen sabul mo kapagubuk korus yay kapakapol lord mat more pan sa kawela anso momi anso mau koros mo kom gatin muidong kom gatin masani nani brui sa kriya sa kuno sendergan malikia tiupanokan kangka kelaka manaman kit nituanat wewe kemaranen kauno korandor main court ranen kauno korandor kamu bangkaten katto kompangkaten sansalla kompangkaten ale sapul momikan tebil ranen kauno korandor metoke amanaman kit ranen atpan mela komakaten mangi to clock awa anso ran sompong par me pingo bangkaten kasane yang amanaman so ranen kauno korandor so to kit weweki at puko kono patai kamatang kamatay what ngayon saraw komkaten kubro kapayata more korusia ni marom kalangan count Jesus mawiyat count at songkomor amen amen
Imen kakela ka cha ke child so long and kauno oipilmen kosaya peren Christmas peren me loud Christ door samba a layer arail count so Wewehn come yongoi celebrate Christmas ma Christmas pil nansen worry atra attitude atra neura atra mongyong ija song kaparenotra nan February nan Mars nan April so sampong yas chuyata me got at least child wauniki me Christ got to pun sambawat pakamor patel imechay watakata ng puksarawi so kalangan ng so long and Mass ako mebilwuki ta Christmas ren en sansal nan holiday wa simenka kelaka so long ke child so long chay may sapal child derenda happy holidays child nanjang enda Merry Christmas Merry dueja Merry anson paran okay anson paran ki Christ Mass kauta kong Christ so nan sampung watch kay tega cha December yesak limao magchalong kolkolong child a child paran Christmas abrang koros niya child sapal maso Christmas ay ranen mamaok wegi suju ale babas chuka paintak sagiskan mekin menyangan ki tirin mamaok ranen kapunot ranen kansens word okay ran pokach wegi Christ katstor o katslong nanay mor Christmas ka parano miya wewe so yay kapagap magchay korus ya solang jay bang kaparen ki o Wegia toke Christ so lak sin kis parak yang Christ okay karena makomi so lang kisakis soja kisakiseo parak yang Christ sin kisakis kame chay uyaseli tiak anaban tame chay lanlar a peren me audelanan ngene chay nang kapete chay ego san ren kauno puegi Christ agatene puti Simen kakela kay kitel so long enjoy melel kos kasi wamparang ko na bata korusyo kan me kin yang Bible study ok chay kin wiya pata pa na payaw dot pa na sa pulmang coach masan enjoy peren ki Christmas to the maximum apan toke court okay challenge turki kaping berenan ngana child pepolen kauno muidong kauno ban rong me ka chene putiremi ore nansen borgo goto anson liksang mongo okay so my week luo ache banga samoto January madue me meneu kyang child ran what is a kwalu are yet to when ibudin Jesus Christ ina Mary mekisin niniyang Joseph irap saikin tra popodla Mata tuwana katin liseyan apsang ren ngayon sarawi. Awarak Joseph niya o lalapak o pung o sojamen katswediala mere mo naramasakan. Ap lamata en muisang nerur. Arniya mata-matawamet yet ton langan kaunoman aparoto nana mayor o masani Joseph kisan kadawdoken David kader perki ale Miriam warak powan nan kupura e apkitang en sarawi eban katinay tikiyata sapulima putakaman megabang kiyang mare Jesus bwe eban katin kapitsang sapulima aramasakan nan teparel kan. Okay, so mon count Jesus ibutipon sambawat chunlango katete yanger Joseph o kajal koros magan wat puksarawi Jesus ko don kapit kajal sanan tepachel kan Jesus ko don kapit kajal sanan tepachel kan imakaret achay sa chukak udacha ko sa iyame Jesus ko store pola o imawar okay, chabanana we are mekot. Weki a kotsto a pola a yasata
I mean, yeah, yasata so to cha market me we are ko koros yaselem bai ningen me kos kosaya. Okay, anian sa me chay bang kasamo yodo ya potlong. Okay, ningen person. Okay, masani ki once and for all. Kaun Jesus touchstone we atang mokitin magaon te pachel ka pario kit samalaro. Es chanana repeat. Apo ong di koros me bang kamelele. Okay, raban makala te parel kan. So point ko men okay, ang kanagela chay wata. Ar mapukaj koros we buen poita mekano masani yang sauko poko. Buen lokita niya masani. Okay, sauko po buen lokita niya masani. May pono pan liseyanda na itukiyata na putakaman. Merapan kamureki Emmanuel meweweki God cut retail. God is with us. Okay, God cut retail. God sang nan lang, God sto retail pun sampawat. Ar mapukaj okay, watagalar mo. Joseph ar purta. Eap kapayata metron lang en kauno masani. Eap ale Mary podgita. Ar Joseph soto kapayata insenen popod ong Mary. Mona naitukiyata sapulima putako. Joseph ar kiyang mare Jesus. Okay, Joseph kiyang mare Jesus. Pokita ton lango kiyang Joseph ato. Okay, kasampalin point kay may mensayer wasa ira saik popod liyo liseyanda. Nanarail culture ta nanarail chiak an sawoynanan kamasapwek. Okay, kamasapwek pweki liseyanin kerepweki kamala. Okay, nan oralap matu numawasang ma mongyongan Mary tuwana asa kamasapwek pau data paiki ang kuparangkot. Okay, wasa iban focus on wasa lagap no kasaya migo nang trap kita. So wasa tami point may bilmen watong kitrail kasampalan karakter te audapan Noor audapanan Joseph Noor audapanan Mary Noor masamasan kot pon Mary imakauno kupuro kita Mary en lisian kita sakol mayeras masamasan kot ponan Joseph amor puyo saya wasa yol lalapak yol pung elamian Joseph a friend es chocolain danana paliomet ai serpeno mo socha molta pueden expose en casaleta que so kauno liki puegi agata nirong lalapak pung okay check watak chachai kon old manet moen waksan trino lempo mbe puegi es cho molta es cho cats with the alater lopukera raeo apo mang laliki Koi merla. Okay? Tun longo masan yang. Simin ka kela kay kichad. Back to kauno kan masan. Nan sapul machado raman kanam chekin manta cha. Brush the way to cha manokela. Okay? Depil men oraman meleli oraman chay metakan laro ireisala. Kauno ama masan to nanoraman Iya le de puekitame mi lole. Aura mano couple bulong aleti mi men kakela kai kitel nan point no raman nan so wel riau an so tran so no raman so kompelpan mono mo pan merla mein got masantonia kasaliyang tata tamakom mi milale tamakom susu pai itakren kauno en kawewe tamao debila chella kapakan debil mein got mai me lak wot Banyang ko lang we ayang kauno song ko. Kauno men fellowship, kauno men communion, kauno men wong child. Ngeke child tipan. Even akot kita Jesus
Puen kastong kamawi kicela arimure na chay pak magir tiba chay kan kichay ka ke wangi chay ka kosayang e chay anso koros orang koros okay kay tek chance on Christmas kay tek ran sarawi anso koroso rang koros ngari imimen kakela kakang kitrail emasani Masani anale meria warak so dame chosa puya pue ora chatano masano kotin yora man alle me go san renkot okay oraman koros me iputremi chegingak merla oraman chegak pepata oraman tuacha me coach me vision eu lokaya vision vision white tuacha kendo yo me okay gak me ni kendo me imatawa me ngoy me matawa tap sawasa ko sa rengen sarawi okay kam kamarani yet man chay kono yan vision te beloraman chay merlan an lang rejitak chel klang klel mokit kan rong masan kan okay oraman mo abil vision te kodial kamarani kauno nganen coach ka kodial yang chal ta chalen buya ar chal lama ma chay plan intungi dio itawen kodial chay be ka kuya kapakapan an lang rejita okay Chega we din drive way jaga milar na neo events of life kodial okay riesa kewa masani आपका चिन नाइटिकियदार सापोलमा पुटा kaman o kapang kiyang mare cheeses puya bang kapitation sala aramasakan nante parel kan so yi purpose and Jesus yi karapan Jesus mo imo kamu yung ngoy ban pa kong Jesus magdragan hutang kon me Jesus kisan te patraka dan chaban pokpok may bang ko saya yung komangis Abraham amen kom pokpok so komangis Moses amen kom pokpok moin okay may bang ko saya komangis Jesus amen kom pokpok amen Pogita, makomu muitong Christ amu meur, kompang kon, limbakang god. Kompang kon. Iman karita, aramas meg socha muitong Christ aral mo ro maligi. Foolishness. Okay? Megot me mal. Koreang korent payo. Kako saya amalong aramasaman. Mesudo muitong Christ amor. Aramasaman me muitong Christ amor. Ewauniki epakapake. Chel korongeyernan kautoke na yu kasalaban omu limbak ay limbak makaunokak yu maban sipala lokolokaya. Kosaya Lord I love you day pakong komi. Ye sapon machay paingkan. Git sapul machay paik. Akot story kisang tipachay kan a child puko paikyang. A child puko paikyang. Okay. Hallelujah. So Korea kasilun point may bilmen wato may pitwasang wato may pono panli sayanda naituki tapo chakaman masanang kokot. Masanang ko bibo mo na ray ko to pa na Old Testament o New Testament patak muang Christ o murang Christ mo na tok pa na ray ka to ko pa na kamelelen aray wata kukope so ko bay siya Daniel okay ray lakan metiyang dor muang Christ ray ko sa saya mo mga Jesus apa ni budi so imi ray la so so ray lakan mesuik Rasualeta masanan kokop. Iralakan me ronger ako kop taro iral kilang in real life ay putite uyawi imerkoledio katanga aral poson. Okay masanan kokop ichapil tuwenan sa pukat. Kokop me kokoto mo chay ka makchay panalete masanan kokop. Masanan kokop kapan register nan mong yung hotel papan inline ng masanan kot. Gaya ban in line ang masanang ko tuwa masanang ko tra nakiyar sang nan senesis lil nan kodial or niya chay banking kaudak te ronga sang bon
social media bede okay ko we seli rong masan ngot sang ren so ko pakan me cheba no so ki me masan wo kop kabulbul sang ren kauno aban in line no masan ngot o aban to gong nan ngana cheka pweging in sarau kat lala cheban rong masano cheban osa mai ko san ren kauno teso okay masan yon chelen desperate chorus chelen kasawi che kakasawi meniame kosan ren kauno meniame kosanan mali na ramas Joseph Berta kapayata metun longan kauno masani okay uramanda kapayata uramanda kapayata so me ko tiyo me kom rapa ki kauno me bitkomi akomi uramanda sapeng nanchian ter masabuya masabuya ko magchay masabuya tepar ndang kauno main kot kasali yang ya mayen wiyama okay masanang kauno tama chay chokan ale ki di assurance to it kamelelpa tama chay bakit kamelelpan engkawit kichel monatel kak chay sujonok spend time on go chairman call talabo na okay chairman alle opinion in aramas mata aramas riaramas aman mesojo out kingen sarawi ulana ban akomuya out kingen sarau pokomu sapal absogon kiyong kom kawe tari kom sapunger pagita palilaw ta pan tintawi tame matawo kawit me kusan rengot karata maok chelenan le kawit ab chelen asa ba isaramas me chelen lir sang kawit bak jojo peki tame chay mi milale anok koita dorni chabung ora chay ka bunot ki menjona le di answer me pasapang matang chay pandgi kola rengot chel da jay takren labo call ta bon telephone messenger abesangkan okay ok chay gem proxang okay bak chay gem purtajo chel ang yoraman me ari chay lay baila san chay sujo mo di chelinta main ko tayo mo tama kom kachin mama sani wasa okay masan me ban moment ngin sao cha pak ko mo me wat me wong ko mo yabe okay masan na ta kom akai te masan na ta kap ya oramanen ngin sao asama chay e wong ko so chay chat chay so aude king chay masan ko tra oramanen satan palilaut na chay pan aude king chay masan ko oraman me ko sang nan lang me ban palilaut okay karda chay bang boss chay bang beiti e oraman wiyak chay beiti wasaw mang lalkinan kapete chay liti tak ren kauno katki to confirmation katki to ya we chay kakwe lalabang kay buiti me got ka okay direction ka pag chay so trakal keleya niya lepo o katabana leta Christ so tame Joseph ya Berta oyi so cheka kutial me Joseph iol mauman pangko perangkot puk sarau ko sayo wasame lalapak epung puegi klanger sa ucharan serapin man ma pampo tikiyo paratar anamanangki instance woodki lamalame anki 100% and lamalameki ismaka wanti yang makalisayan kita okay mall apo mang lalkin ang kapete Nurur miraban sola raban solar move on kapupod arya kauno intercept kauno katarotun lango po yan oraman okay so imi men kawit kung gitel ate sabol matel attitude sabol matel mong yung mong kauno kayo kasambal chele pokata kauno titiyang okrani gitel mon me karas okay kita karan sang may lipo pot mang kauna na chiyang mo na ipot nay serikan ay baba no kauna na chiyang okay makom single kom ito kauna okay awi ko sayang ke child me makin excuse ki child tirin kapunot kaharapan na child luwet ko sense o poita pokita kauna mo en mimiseli nambal mawape Aku mengkakelek ke celi Wewehn Christmas kai puya terei
Okay, kay puyetere. Javan suno ka javan ke menia ran te vila ka kamay ke menia sampong. Chay kamela la me Jesus kasto. Iputi. Okay, so iputi pueta en puenta te pachail ka. Arya okay ginda ay siya na kasamoyang inanay me ora puenta te pegan. Makom sipa yang mo kitinip sapal. Kom kokon kom siya na kamay kom kon inside. Makom yaramas tepan. Okay, chay korus yak chay ko kair ta kokon wa mimre chay. Lau ko chay supe lak chay. Baki yang kotlon lali kauniota ma kongya ibani taweng komi. Okay, relationship ibuti. Tuwa Christ ibuti na nong yung ori. Iya aban miya ka chibana chay Christmas. Aban miya Wewehn. Okay, I celebrate Christmas as pala Singapore kan. As pala Singkraka. As pala Sinmoni. A tauli material thing. Okay, and nganen court ibuti re trial. Alright, last in line. Abale Mary o pod kita. Ale Mary o pod kita. Tuwa nga kapal. Ronga sang kauno. Ay uyakak. Okay, kareda trua more inome kauno uyayang Abraham. Okay, uyayang kaya ke Abraham namar ke David. Uyayang namar ke David me kadok katau takam pan mimi pon throne of God forever. Okay, ya inawa ko the true Joseph. Punang wasang wata Joseph katodogan David. Joseph katodogan David. Count Jesus ipsang ren Joseph. Niyaramas. Okay? Uyaramas ala ipsang ren Joseph. So buekia Paula. Yesata. Seated. Okay? Katin momot. Sasa lokayang pumpiyak. Momot ni palamau ng court sang. Forever. Forever ugi orain. Orain abang kot sang mo kot stala kamuyongoy. Up orain. Okay, so, you know me kauno uyayang not market David. A kodong child through Joseph. Sang ni agachin. Bod kita Mary. O kaibui di Jesus. Jesus kalawe di samba. So Jesus katawodokan David, Mimi, on the throne. Hallelujah. Ari Joseph, sojo kapayatan senen popod, on Mary, mona naitikiata, sapulima puchako. Okay? Chay me popod kan chay lasa, chay popod kan liseyan, chay bigin wiyain ang popod abe, makauno mangi. Kauno yuro mo to bon samba ismaban liki eliki karadaiman kakela kai gitrail Joseph arki yang mara Jesus men kakela kai gitrail aman manaken men oi men duela lab oi men Jebang kuwata puksarawi armas koros Palilaut na ramas makauno totong refail ng puksarawi. Aparel karakter arel more. Esikala ni aray kasalayang court me. Relimbakong, reposon, rebaik, ramakalagal metuwaja Joseph. Mechay watakakarita. Kauno men totong kia ramas. Apchelanane mangi. Mes chuban totong kia ramas me. Mesoja count the cost of following Christ. Mesoja plata meitawin Christ apoy loud. Okay? Yamu muna apoy loud. Chaban rosang ke child deep. Chaban rosang ke child peren kan me chelan la romen yang. Masa can celebrate Christmas ni wal turor. Rampukat makom yung oyip sabal just chukonong. Chaban celebrate sana mong yung insak niya cha. Makalagalo perenki. Apirmen kuwimen. Men kasakawi gitao saliel. Men wiwiya silip peren malin sampakan me ban imsakla
lusang komor. Okay, kom kacun wewe kita mi song ko saya. We kasalapan aja kasamo Christ. Nan sampong Christmas wat mata wama ngai tigil mata wala ya tu mai strip sapal Christmas poni bangkan mama po street jarkia Christmas awi bangkan perperen mal po ilama ma Christmas wat ki anson party o salial kasalial okay so par correspond repeat songan style in more go melai bang kola ya ran pogach puegia chai wewe kier imen ko saya Merry Christmas. Koti memau, koti pakong kamu, koti pakong ya. Kau no raparapaki, aramas membanosa, recognize, wauniki, weweki, mita wen kau no wat ki set apart, set aside. To which ta yai ana patel, yai kaparan patel, yai koto yai kuprang kot. So om me pit kichel jaban suik. Tama kauno ima cheban pokata. Cheban men kauno liki kichel duecha. Agatin liki Joseph. Agatin liki Mary. Ra special couple mon kauno. Kauno liki ra. Ge kauno kak liki komu kak liki ngoy. Ma kejaban wow liki ya karaban Christmas. Eko tom pola. So chaka celebrate Christmas ne poi chiganda. Sambong eo or in the tipso pizza and bawet so jaya ayang got me bit kuprang got okay sabun ma child celebration in Christmas so katapa so karapa ma Christ jabane piti red hell o kaun ke child ta okay all right so iban with your wasa iban low o kalangan ki ang kauna sapol mamasa nong katay. O may siyo wakot kaun labalap kalangan en komoy. Kapanga marami saraw kalangan kaping ki ang komoy sapol mamulimpak. Tuong ki charmas korusye kamelele mo kam katumpu kila tun sampapon. Yay kapakap mo korusye kan sotele pilipil lokaya. Temenia way menia sa isa ramas chonchol potropot sotele pilipil sapol mamukapagapag. Armas koros pon sambawat pan rong masanen komor. Mekilele miminiat celebrate Christmas. Up makes you walk out ma celebration wa pitcha tipsa wa so chaka chapa. Samen celebrate niat pa nasa makom kachlon lala do kaun kichatai kapakap kis ngokan. Meso wewe kita mi song ko sayang en sarawi sayra rail nor. Maraban wewe ki marabani nangi rabang wat puk sarawi rabani nangi menasola. Kalangan ki yang kamu pompomot kapayen kaunon tiata pon armas korusia. Nanat so tarakan kom katin lalapot kom katin kanangama. Eu ran sa keng kasamoto o pil kaira la katipin kalangan en coach sa asiyas ngaklalan so pan loloto kalangan wat pan sola. Armas pan chang sili raprapaga rasyapantiar. Iyay kapakapo lord sa pulmo masan en kapulupul ni manamanen nga namoy. Wen kay buiti ko promoy. Nan maurin sa pulmo armas. Sa kabrayang komuyat kapeng. At kasapa kalangan ng kumakaon Jesus. Mawiyat kaon at sangkamo. Amen.